di jenderal mo sabdo wau kadiasa punika daging pawasanani dana kiageng tumuli raris kecawis punika antuk idana kelingsir ide merah gelingsir yen punika ini Gusti nanak Prabu nayane ngaketur raris daging atur dewane Bapo mangke Sida tatas tahunan jani bapak dengan bakal nyelekin dengan dewa kendang yang duit jenderal rari Iri sampune sida canduk pawacanani dana kelingsir sahan gelis raris sida nyiki hang pikayun ngalang adanya no suci dana kelingsir idar simarkan dia nyiki hang pikayunan sumangdena para sida tatas tur ke panggung cihna tuhu sangkaning keperadyanani dohana kelingsir raris mawa sahna raris sida punika wenten cihna ciri sahne becik raris ida mawa cano iri sampune sida raris metu cihna saha sampun pasti ketata sidana kelingsir saha gagelisan pisan raris sida ngaruntuhan pawacana rien wenten anak daging pawacanani dana kelingsir kudu dewa nana keparabu dengan dewa duke sampun lewat ada tenyen anak rauh anak lingsir
mriki Brahmana keling ka ning buat sapangarauh dana kelingsir nenten jetios ide sampun punika ketah kebawasan ide Brahmana keling penyakit rare semua marga sing banyak bandingan dibuat berikan mungkin sangkaning pangmundani dahana kelingsir sakegalesan pisan ide sang Prabu nitahang minakandi pare panyak idane masa serap mereka meriki daging katu jani dana Ki Agung nyerepin minakadi kawen tenan kena linggih dana kelingsir rawore bandanono garo Galesan mangke ngatur ning ayang titiang sampun punika para panyak ide anak Ki Agung rawuh kering bandan negara Brahmana keling kepanggo sampune sida napa kiri kering desa bandan saha sida ralis nyundukang kawen tenan linggih hidup anak kelingsir ngerinin ide sampune sida rawuh yang pasaraman gagalisan pisan dana kelingsir Brahmana keling membaos ngudiang mai paman teko magrudugan dong Dewa Ratu Agung toto ngudiang tenyen paman aja keliut tenyen mai ke pasaraman nekain padewekan bapane pak paman banyak matur menimba
biasa punika daging pawocanani dana kelisir gagalisahan raris matur para panjak ide anak agung ampura titiang rien pidaging nawak titiang haratu nak kelingsir wantah uyak titiang puniki rauh nanging sadurunge lugerayang titiang lungsur agung renos inampura langgana nyoba pandita Yesa kepurun para sangga puniki titiang jail majeng ring lingi haratu sang parandawa mangke titiang kautus ngelantur aris titiang atur ngune ngayang indik sapa ngatekan titiang rauh papesraman wantah wicangkaning ditah kautus santuk inggih ide sang Prabu oleh dalam Gusti titiang yesane uyak tinitah ngutus padewekan titiang rauh ke pasaraman wantah wicangkaning ditah ide mama ndake pandita katoreng daging kadua kita wantah yup apa ngeparasida titiang menah kawin tenan lingi haratu paranda mangda parasida rari siring titiang iring kepura